ijambo wigeze kuvuga pastor rikomeye ngo Imana idusubiriza muri sanse nike. Yego. Pastor sanse nike niki? Yego. Urareba Imana buriya hari amarangamutima Imana itagigira. Kuko Imana igize amarangamutima nk'aya twebwe tugira, hari ibindi bintu ishobora gukora twebwe bikatugwa nabi. Ariko Imana ihora ari Imana, imigambi y'Imana itandukanye n'iyacu. Ariko Imana uburyo ikora inshuro nyinshi iratudevya. Iratudevya igahora ishaka kutuvana muri uyu murongo ngo idutereke hano. Ariko twebwe kubera turi abantu inshuro nyinshi turashaka ibigaragara n'amaso, nidushaka kuva muri uyu murongo ngo tujye mu murongo w'Imana. Imana igahora ishaka kutudevya itugarure. Rero tugasanga Imana iri iratunyuza mu nzira isa nkaho itugoye, inzura itanyurwamo. Kandi iyi rero itanyurwamo, baravuga ngo Bibiliya iravuga ngo inzira nebyiri, inzira ifunganye n'inzira